Wengane zakwethu zavele zakhala kakhulu njengoba nazi-ke ukuthi uThibela laphana uphansi phezulu uyatalapha yena-ke uMshovo kanye nalo-ke igcwami lapho khona kuzokubatsheza kwathiwa hhayi cha ngathi uMshovo usenza kakhulu manje hhayi engathi sekuyena impela utalaphana negcwama. Kanti sakhumbula ukuthi impi yegcokama noMshovo ekade isuke laphana igcokama lithi uMshovo uyanyimuka nje umehle kanti zakithi kuphela kuphi lapho unyaka lo mbuso njalo ngiyabuyela lokubuyela yena-ke umathinta acebo sitemze umqomela amehlaka abanye zabaqomela imali ethi ukwazi ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela subscribe share phinde comment-ke okukhulu nakho-ke uma usubscribe ayikho imali ekuhamba kodwa-ke sisuke senzela ukuthi ube wena uthola ama-notification uma-ke ividiyo yakho hamba phambili sifakela wena la kweGolova TV. Ngane zakwethu ziyakhala laphana-ke kuye uThibela kuthiwa-ke imfene bayithwala isitshe engane zakwethu njengoba uke wabona-ke ukuthi ipromo kakhuzani bekunala kuthwala khona amatshe kanti-ke uShilisi uvele wathi hawu imfene bayithwala isitshe madoda. Sakhumbula-ke ukuthi yedwa umuntu ekuthiwa laphana-ke ufana nemfene phinde kuthiwa ufana nengulube yena-ke uThibela umfokampungose laphana-ke kwiqembini lakhuzani. Ngabe-ke ngifisa ukuzwa lakho ukuthi wena ngabe uthini ngalesi senzo noma ngala mazwi-ke akhe uShilisi-ke uzakhumbula ukuthi uShilisi akanankinga nokutalatshwa.